Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kibor Sensha Jongga East Khasi Hills dalam Kamadu Additional Deputy Commissioner Pak Roni Waklang haringkar kejadian lang Jongga Noilam Nikil Lightly Dor Bashnong kata kamulai nong luom mulai nong kuar mak kamulai yoringham kintubro ki pulit na kamulai traffic police na katrat urban affairs but na katrat PWD hakish potre uyayong arajar posan hakapor prash teng minstem kelit banjurip ya ke junong jingman joga jingkhapnya ki surok bak lintia kejat hapo akashnong mulai babanwa ki lat linti kenang ben penduna ki jing heng kali baban pensuk ki nolait nongwan. Di mentaka sini ketika jingwan inspection kejungi ke Penengkong dan kalian kejungi ke district administration apa kejungalam kejungi additional district magistrate ya dan antar ini kepada one of urban affairs directorate nanti kita nak PWD kita nak traffic batru kamtam ya kejungi trilang kejungi nongelam jong kamulai tahun berapa di hari kesini ke pemerintah milayo apanya pej yaki jaga di bedai bagi lain tadi kusnok kata ya ka nongkwar ka yorong hab pada tenglu but dekat jingya trelang seperti mengelam kusnok milala apan identify ikatu kan itu jaga milalap pertilong jaga kiba wanra yang dekat jing hengkali bagi dekat jing kamia atau komia jong kali bat mentang ilaya agak jingya tren kejungi ngila yo rupan propose kita tu kan itu di solution tentang problem dan Malaysia tinggi sini nanti bahkan ni kalau ke jing sedang ke pengen yo apa ni beliau jing mucusu bat wan rapat di kita di bila di nomor rapat kenang bahkan kanum tak syuk ya nuru la kalau khamtam yaki kena di belik school dan yaki belik be ya la kajong ka kamai kaji khamtam e mucusu mulai dan kini hi kejimut ketika inspection ketika inspection ke Penengkong dia gila cover so ikin kilai tri kisnong pemerintah dia hakin kisi di panwan ngin salik sekibai pat dibenta juga mulai baninya kendu pat si nong yalam snong cukup jakaru hagajinga dan rekat lang pat jong tahun dorbar juga mulai bangin saya ngin sanang yawat gila nanti ini identify jaga hai betul kata jinge di syam pat kuno bangin wan rapat ya jikulan pat lekawan kung pakalong mentang mo ikigan ni kadang dito preliminary inspection kejungi kasi di yamentahi nganong patlapan patay api taki solution di balong panya dari kung pakalong ilalap ila syam katu kami sige bagi tentu ala bayade mati paklan berpang panyang kali bio na dia ka pom pagyaro ni bio passenger kasi bagi kali kamay di mandang ilap tembiang ni kata kaipot kejungi kata report kejungi tingin salah pat tembiang pada solution dalam problem kendu ang national molas muia ya meneng ilaya UI dan kejungi kaman teng hapan suong no baka taka responsibility kamle ya tang kajogu tau nongnya kali mo mereka deru wadi passenger ru kiru kin badan kata responsibility haki di kuno bagian depan kali ko kaya iya sudah tinggi tang ilai perkat kung bagi syudang syud liu jenggut mentah hang ni higalong ba ngin saya identify itu mentah kejingat preliminary inspection kejungi taki embarkment disembarkment point bangin sya bagi passenger mungkin yang betah hak tak jaka bagi nyoban kieu kali kejungi dan bangin sya syud kita pat jongka surok pat nama kani kawan ra ya kejingwit akan yang jongka jing kali kawan ra sipun kijing tentang instructional ke nakalian ka dong PWD di kaladon lang kuat mentah inspection di hidon ki benta-benta di Syamba kadon kam bakin amra di footpath nang bakan dong kata ka pan maila kali bakin wanyang dijaga di nila
Kata PWD begitu saya dengan ke DPR ke sini di bagian penwanra ya kata ke supat ke bakham long janai nang bakan wit ya kata jingdek cuman kali kita hintang hitam buah proposal stage kemudian di mana kan kadang dekat preliminary inspection bangin sa nang one part majumpi di jaga report ke bakham biak pat ta hari ni step dia don naka snong yong hat nong rom bat nong kwat ka bangi ya ban take inspection rejing ide bakani ka management traffic management ya ka ban ka kuat telah ai ke odo ya dalam restrict ya ka traffic parking ni ini layak dan tang ya inspect like kita mentah susah kadang dia like snong kadang rom ke ya bangan kwat ngila identify gitu di Jakarta tiba long tiba penuit ya ki ke influence traffic ke om tanggap ta yang taki yang tentang tiang kat rumah ke ya kita hi kebangi persang ban address ya tadi dia kalau penuit kinong nang taki ni bosau lu kunju tiba lah suya ya yang ada yang kana bangon ini kan bosau di kali ki commercial vehicle lu kamu di Bandon ya gitu di Jakarta di disembarkment bagi embarkment but mesti cuman yang slam mau ki drop pick dia kita akan penuit ni kawan ya kita jadi di banyak ikat bagi district administration bagi polis kumjur naka piludi urban ilaidon rekat kami mentara step dan assess jadi kita jadi ka bang kita ni kami nanti jaga jing mentoy kan pada kumnur ni appeal kan sikpai ba do bagi ya kan nang ba mangihi pat ba mangihi ke batu jing mentoy ada kebun tan ke blok ke kami traffic jam jadi mangihi ke ban benefit na kata ini kan berarti kata Ikut nak lihat kamu luar transport kalau pendik dari Rudi Saman CS kat Yogyakarta tak dalam bukan jadi bagi dia baik kita dijaga uno ban dia tahu kalau seperti kabar luar ini dengan kami di pulau gerak sosial mah kami dibayar yen kami kaki boleh setahun boleh sekolah ini lemah negara ke step wilayah kan dan kayak ikut apa tak di perbek ini kan kemudian kita ini berpetang dengan yang buat nomor kalau pun tu kalau kita dan dikemen kalau ni siapa ketinggian kami kan rumah bila orang baru kesini kan orang bentuk dari hukum kalau bu tentang negara administration kila orang bagian bu nak jadi volunteers mesti senang hadir kita kini ki volunteers punya ada dog dekat bumi pakai di uniform ini kin assess ini polis traffic ada bagi traffic negara ketiga baiknya bila dondo di hilang ro kami fine kita kali di bawah dian di bawah di rumah ada bikin ada online payment kita fine jadi kita lagi bagi itu semua ya apa hilang apa mereka